Philemon ni Paul chakwat chang khatin chang kulhuan na sianak kan nei tlang pe Christ Jesu ruanga thong atlami keima Paul le kan unaw Timote in kan rol pi le kan hatuan pi Philemon na ne na le na ini akhomi Christian unaw Paul kan farno apfia le kan ral kapi Archipas ne na cha kan lo kuat kan pa pathian le kan boi pa Jesu Christ zang fa nak le dai nak lo pe ram se Philemoni du dot nak le sum nak ka unaw Philemon tha ka chamtin te kalau thei ka pathian ne na lungoi thu ka sim ring ring zianga ti le pathian minung Paul na du dot nak le boi pa Jesu na zum nak thu ka thei narin nak thu chu midang na sim ve thei nak dinga tha kalau chamsak chuti chun khri kan nei mi thil tha mo hi fam kim zatin na thei thiam nga ding du dot mi unaw pa du dot nak na nei mi in lung oi nak le tha sang tam pi ipe i pathian minung Paul an za te in an thin lung nanuam taw thri ase Onesimus rang dil nak chuti in pathian minung Paul pari du dot nak na nei ruanga le khri sungi na unaw ka si ruanga na tua ding mi asi ti i karwa mi chu ral tha zatin thu lau pe ding kasinan chuti chun kalau ti lau ding zianga ti le du dot nak na pari ka nei ruanga adil lam sonin kalau dil khri Jesu i palai atu lai fang a thongi atami keima Paulin Onesimus ai o in kalaudil ama chu khri sunga ka fa pa nga ya si jang tin ti le thong sunga tharau lamin apa a ka changa si tuilana chun na ranga san tlai nak jiang man anei lo sikhal se la atu chu nangma le keima i ranga san tlai zet la si thang atua ama chu kadu dot nak thon na ne na karak kwat thu thang tha ruangi thong sungi ka la ya hin nangma ai ibom tu dinga ama hi ka hne ni tel khri kadu sikhal se la ka ter lo ding zianga ti le nadu lo ching i ibom se ti chu kati lo ding na thin lung thau te in le nangma i palung in na tua mi kha kadu mi ase churuanga na lung kim na a lo mi ziang man ka to lo ding Onesimus thon chan to te sung nan thenok hi thenanon lavin kum khwanan tlang thena dinga asimen ding atua chun sal ti men ding asinon law sal nakin awak de ngai zau khri sunga du dot mi u naw asizau kadu zet mi asi nang khalin sal asilong silavin boipa i sungi u naw asizau ruanga nadu sin ding churuanga keima hi nanatuan pi a ruat asia chun keima i chaw hlan vekin ama khal narak chaw hlang ve dinga kadu thil ati sual mi le alo bak mi a a chun keima i samdingin reto hito ka keima i kudau ri in keima Paulin kakwan ding tia kanga na si tuina nun na khal hi keima i ruanga asi ti chu lausim tulin kaluat law churuanga kanaw pa kan boi pa i ruanga hi kalau dil mi hi irak tu asakramo khri sungi unaw swakhat kan si bangin kathin inuam tel ramo hi cha kangan pha hin kalau fial mi chu na tu ading tia kasumi kalau fial mi nak in tamson na tu ading ti ka thei chuitluna in khan pakhat achia in irak ret sako yanga thile pathian in nanza te i thacham nak chu a thei dingi nan hne na i thlengter kauding ti in ro san na kanei ane nak chi bai buk na khri Jesu ruanga ka thong tlak pi Epaphras in chi bai alau buk chule ka hnatuan pi Marka le Aristarchus le Demas le Lukatla in chi bai an lau buk ve kan boi pa Jesu Christ ang fa nak chu nan za tenena ram se ngai tu pathianin kan za tanga atharin thasu ana impek sak ram se amen